Asanzwe tubonye hari abantu nabo bafashwe barenze ku mabwiriza, abantu mwatubwira uburyo bafashwe hanyuma mukanagira n'ubutumwa mushobora kugenera abanyarwanda mu rwego rwo kubahiriza ingamba. Bafashwe nyine barenze ku mabwiriza. Uburyo bafatwa bwo ni ubusanzwe, umuntu wese yarenze ku mabwiriza yo kwirinda kino cyorezo arafatwa akabibazwa. Abantu rero n'ubwo buryo bafashwemo. Ariko noneho icya kabiri ngira ngo wenda n'umwihariko wabo nuko aho babasanze hari n'umuyobozi w'umudugudu nawe ukwiye kubarwanya ibi bikorwa byo kurenga ku mabwiriza, abishishikariza abaturage ayobora cyangwa se n'abandi bose abonye akaba bibashishikariza. Bose rero bakaba bafashwe na nyuma y'amasaha yemewe yo gukora ibikorwa bitandukanye byemewe. Byumvikana rero yuko abantu icyo tuvuga nuko aba bayobozi aho bari hose, abaturage aho bari bose bagomba kumva no kugenda neza ku mabwiriza asohotse batiriwe baruhanya kubera ko iki cyorezo kiracyahari. Ikiyongereho nuko uyu muyobozi w'umudugudu yari afite akabari kagafungwa. Ubwo rero urumva uracuruza akabari kafunga ukajya mu kandi ukaba uri kumwe n'abaturage, nabyo ntabwo ari byo, ni n'urugero rubi. Tubwira umudugudu uyobora n'uburyo wafashwe. Nitwa Shimimukiza Faustin, abanyobora umudugudu w'Ingenzi, ariko ho bansanze ni mu mudugudu w'Ishema. Nahagiye kwari nko kubabwira ngo bataha, ariko nanjye ndicara, niryo kosa ryabaye. Hanyuma amasaha yashitse, nta kundi nkaba nabisabiraga imbabazi kuko yari amakosa, ariko nari ngiye kubabwira ngo bafunge kuko c'était trop tard. Hama ndababwira ngo mufunge, muzane fagitire, muhe abantu basohoke, ariko abayobozi bashinzwe umutekano baba barahageze. Nuko byagenze. Ni irihe somo ukuyemo? Ni ukubisabira imbabazi, ariko isomo nkuyemo ni uko nitwe twakabaye dukwiye gutanga urugero, ariko by'ukuri ntarababwira ngo basohoke, ariko c'était trop tard. Hanyuma ko bafungishaga saa 5 kandi ubundi bafunga saa 2, wari ubitewe n'iki? Hari saa 3 n'igice, saa 4. Zamura agapfukamunwa neza. Ko bafungishaga abantu saa 5 ubundi bafunga saa 2. Iryo ni ryo kosa, sabira imbabazi. Nibyo nawe bagufasha uri kunywa inzoga? Oya, jana ariho ndanywa amazi. Hanyuma wari ufite akabari karafungwa, hanyuma ukubajyana iwawe hahinduka akabari? Aho ngaho ntabwo ari iwanjye harafunze, ntabwo hakora. Ubundi si cyane wishinja n'iki? Cyo kuba narenze ku mategeko. Kutubwira ko wari ugiye kubafungisha, nawe bakaza bagufatiramo ukabutemera ko wari urimo kunywa, byaje kugenda gute kugira ngo nawe ufatirwe mu banywa inzoga? Nuko nari nicaranye nabo, tuba twicaranye. Cyangwa kwicarana nabo kandi wari ugiye kubafungisha, nacyo bakigusobanurira. Kwa kundi winjira ugasanga abantu bamwe, harimo abantu muziranye, bafite nari mu kadire y'akazi, ariko usanga harimo abantu tuziranye, ndicara, ariko icyo nemeza ni uko amasaha yari yarenze. Ku bwanyu murabona kuba muri abayobozi mukaba murenga ku mabwiriza bidashobora gutuma n'abaturage muyobora nabo yarenga? Kuko nibyo ni icyaha. Niyihe nama none wagira abandi bayobozi bagenzi bawe? Tukubahiriza gahunda ya COVID. Murakongera? Ni ukubahiriza gahunda ya COVID, batahira ku masaha leta yashyizeho. Bijyanye no kunywa inzoga mu tubari kandi bitemewe. Asanzwe tubonye hari abantu nabo bafashwe barenze ku mabwiriza, abantu mwatubwira uburyo bafashwe hanyuma mukanagira n'ubutumwa mushobora kugenera abanyarwanda mu rwego rwo kubahiriza ingamba. Bafashwe nyine barenze ku mabwiriza. Uburyo bafatwa bwo ni ubusanzwe, umuntu wese yarenze ku mabwiriza yo kwirinda kino cyorezo arafatwa akabibazwa. Abantu rero n'ubwo buryo bafashwemo. Ariko noneho icya kabiri ngira ngo wenda n'umwihariko wabo nuko
aho babasanze hari n'umuyobozi w'umudugudu nawe ukwiye kubarwanya ibi bikorwa byo kurenga ku mabwiriza, abishishikariza abaturage ayobora cyangwa se n'abandi bose abonye akaba bibashishikariza. Bose rero bakaba bafashwe na nyuma y'amasaha yemewe yo gukora ibikorwa bitandukanye byemewe. Byumvikana rero yuko abantu icyo tuvuga ni uko aba bayobozi aho bari hose, abaturage aho bari bose bagomba kumva no kugenda neza ku mabwiriza asohotse batiriwe baruhanya kubera ko iki cyorezo kiracyahari. Ikiyongereyeho ni uko uyu muyobozi w'umudugudu yari afite akabari kagafungwa. Ubwo rero urumva uracuruza akabari kafunga ukajya mu kandi ukaba uri kumwe n'abaturage, nabyo ntabwo ari byo, ni n'urugero rubi. bafashwe barenze ku mabwiriza, abantu mwatubwira uburyo bafashwe hanyuma mukanagira n'ubutumwa mushobora kugenera abanyarwanda mu rwego rwo kubahiriza ingamba? Bafashwe nyine barenze ku mabwiriza. Ubu buryo bafatwa bwo ni ubusanzwe, umuntu wese yarenze ku mabwiriza yo kwirinda kino cyorezo arafatwa akabibazwa. Abantu rero n'ubwo buryo bafashwemo. Ariko noneho icya kabiri ngira ngo wenda n'umwihariko wabo ni uko aho babasanze hari n'umuyobozi w'umudugudu nawe ukwiye kubarwanya ibi bikorwa byo kurenga ku mabwiriza, abishishikariza abaturage ayobora cyangwa se n'abandi bose abonye akaba bibashishikariza. Bose rero bakaba bafashwe na nyuma y'amasaha yemewe yo gukora ibikorwa bitandukanye byemewe. Byumvikana rero yuko abantu icyo tuvuga ni uko aba bayobozi aho bari hose, abaturage aho bari bose bagomba kumva no kugenda neza ku mabwiriza asohotse batiriwe baruhanya kubera ko iki cyorezo kiracyahari. Ikiyongereyeho ni uko uyu muyobozi w'umudugudu yari afite akabari kagafungwa.
ubwo rero urumva uracuruza akabari kafunga ukajya mu kandi ukaba uri kumwe n'abaturage, nabyo ntabwo ari byo, ni n'urugero rubi.